Strongly reacting to the unresponsiveness of the state government towards the people of Manipur's ongoing hardships caused by the violence and unrest, besides taking note on the Manipur Legislative Assembly's failure, members of Thawai Mirel Women Wing have started fast onto death stir at Singjamai Wangma Khetri Lekai Thong Khong. In a statement issued by co-convener Ponam Sanahanbi, it has been stated that Manipur at present needs able civil society organizations that can make the inactive state government come to activeness, addressing the issues faced by the people of Manipur. She also added that presently there seems to be no unity among the various civil society organizations that are trying to bring an amicable solution to the ongoing unrest and turmoil. Na tadraba Manipur ke sio sio punjalu ya dena kotang sara hendena sidi bok sara hendena kai thiena maroi oliba noma ke hajira suraka sara noma taliba ima ibendena sara hemdo mana pugre lona aina yaba yadaba kaino lona yaba na kaino lona yadaba na kaino balan manungda tawdoi se akoi yumda tumma lai joira ba lone anaba kana no ba khoina kandoi se sarkar kandori bra ima leba kandori bra kana kandoi na mai masa un kandoi ra ba khoji kaido hai bonoba mana kari gi no ba atam atam na khoi ta taw che khoi yam nungai te ba khoi ji yeng ba ya ba yeng ne chat chat wa ngam na ba ngam be ba ma ga mana ma sigi education te taw ning da ko ning da ba leira ga di ma gi sab sa ba do e numi tarani sigi manung da kunni sigi manung da manga ni sigi manung da hayeng gi manung da sigi manung da waro chen pora ani se no to hayo ba okay khudak ta tawai mi re jo mutak ke akhoi changi ge ba ma kari gi no ba ma kari gi no hai ba ni da ma jam nungai te ba khoi na Mama leba hai ba se mai masa ahum gi su yauri moi ibem ba gi su yauri ma masa gi su yauri akoi na tauri se leba chau gor ba leba simagi puna mangna tumina le khar kan se da khoi si ba tare khandana ima leba si kanna ba gi da ma man po miam je kaujari ne ba angta gi te mina je angta di le mina je na akoi na hai re chinge akoi leader oi ra ke khoi chau re da na taw ba na te ba degi khojang ase sangjal lapani adu ima ani na mo silaga akoi yelong gi mahut silaga akoi angam mathauda tang da orbasu tabiu haidana akoi hoji tawri base kanbiu haidana haijabagi damakta yabirakta badagi tabi da badagi jara hema khongjang jengjan jabani adu ngarang degi sangjal ko khongjang sida ima ani phambane ima ani ese ngasi aina ayukta ima ani bu senage haidana ima gi seba tawge haidana ai chak lakjabani ai sidaida ai khongba se phangge haidana lakki badi natti adu Kangok da mami kupta security post pur salak dana makoi phabi kare.